Kebaso na kitata akimsirire tiga. Na chire na kiogenda tiga. Ate kingoroja mangana hali vijana to ambe. Endo kumbuyande pi kwanza mangana bono tete. Na yachokire. Bono mintu buya bi kuchikuba. Lakini ndugu, kwanza ngonya ngesimia na rakira kwanza mwetendete kwaka bwango ka ibintu kwanza nara confirm. Yaje esimia ringa kwa ya meri na kwa teli. Nande yende nerenga ito mtoto mwana no ale no tato chagari mwana taka mtoto. Mubibe naro jari. Okamomo para liri gose arali. Omwana tata aja mwana akante bisimina yata kerenga mwale ne kagenda nero. Oka mwana. Mtoto boli mwana oli ara. Okwana okakona mata ni ngoroche. Tena rakote. Ni ngoroche pi. Asiki. Okaima kabane simi bono okogocha gotono nti okakyo kwabuka bono negento important kya muimo mwete bono okamwa para. Tari para nyomba tata twarengenere na mwete kuri nyombarali. Mbura mwana. Kose ni kwendeza na mukana. Mukagorori. Kose okake. Obugeze kose na gotete ngomoreta ande. Ugakoro oyo. Na moto ngomoreta kose roli oroli. Kose no oli omaite. Okakoyo mabebe. Kose oyo bebe alingsi. Oyo tegete duke. Omo bebe na no gocha komoroko maita nabona gote kurumuiso no gwachakire bono gocha mangane megondo bono gwasoire mukane bono gwasoire bono konyo kuninda gwachakire kwena na ebisimi ngayali kire na mukawo na gotebeti tiga tata konya kuingira tata bono mate ngosaliole kire gento ngosaliole na gotebire gwacha ngora ndugu bono tete konya kuingiria mpaka mukungone na nyomire omukungore ko nyomire kose muiso ne wetu kwa nyoroka mwesimi kwanza tiga na gote kwanza simi bono twalira mandasi no ndege siri kyaga kori nonko kanyeta okobatiara na bogonte bede nonko kanyeta sawa yani mbu yande nje na kitabangu mbu yande na kyoga chire ngechiri mono lakini ngechiri aro ngetawa te kyoga chire amo minto aro murwaire lakini timeti nagitari kiari. Aro murwaire? Ndiaba tu murwaire. Last week. Kwanya kuchio? Ya nanya kuchio. Mamu mino manya no tanya kuchia saru alite 1 week. Mamu minto he. Yani timbo atie simu. Simu. Wanto wati mwiro ndora sabe simu ose rafiki yao. Timbo ati. Kabisa. Nasaim. Na kabona ngo wakonye. Nate tonkonye simu yao. Nda communicate manye nakinko monyora nakinko Mono njenta kumanyeti na kyo sabe simu ningo trust bore. To mayeti. Tingo manyeti. Jenko mete buya sana ngasa ensure kidio koroko. Yani umata bakerieta. Gake konyango korora ndiga. Pero asokuru ndie pikipiki yani kwanya kondora. Meta na boranda rekingu eta lakini bono aya chegaki no ene customer agonde. Na mwete last time uganto koro kwogake. Ngaze niji. Baby ni recall. Mtabi anga bono. Chembu yande lakini mbote stress iga 1 2. Apart from stress ya mama nkina stress ke what? Ya ene yo kana te tonkonye simi yago. Ndamwakire simire yani ngakere nyagitari yumanye ngaya. Are you sure mama mino wakire simi? Lakini sure bit kabisa. Simi na bongo kwa? Lakini to masikwe bobeke namba na kuchukulisumbua. Ya tiko beka na tingo kufeel. Sa tenda kurusire password wana. Lakini no banyaroka basikuizi. Ya tora akora kende tunaba ya to. Basikuizi no bwana njiri mbawa bwata. Ore sure kwani? Tumiana. Ti kwenda nero. Wande simi? Ya simi yana. Simi yana to kwa nero ropi. Wande ni simi yana bono ntakumanyiti ana imuge tirimo. No mete nsenko meterende metas na so menyete. Mete nyumba ya kwesi. Nsena kumuge tirimo bune customer. Lakini ni metaso mete. Na kyokulia simi tata ndari atangana yangete. Nje ndakwete simi. Tata tokaime tigana rakoeresa bane story. Oi wera yo manyene. Kamonyora. Tokasoga tokagamba mokane wana tokonyagate akangaro kirende akasimi kalikao. Bokora njanga kyabegete na linda amanyi tata ngombo ngendo. Oseneli nyamwamirelia haya. Ndugu. Tana agotei. Egendo ngotei life. Esimi tolie tamanda si chichipsi wana yoboni yoto. Wana noko nintera. Wana jategere 50 pop. Ko na mukolere credit. Angambi korumaroko mbaka maroko. Wana oi ngumororo engenta soko chikochi. Ndugu kini ayu serious na ko. Ingi do kwanera. Na bwana. Mwana tika tata konya ko. Koseneli yago tekino. Oboteneri.
Are you sure? Bona ingi tande to kwanera atiana ra gotebiga. Amangana kwandikiri ai kilo mweli. Oya kene ke yokona ne kenyore moise kena ba onde bona te yogotaite. Kwamnyokere bona mukano tete bona kumubeka hamo. Kumubeka. Bona bugete na gwikire. Liga kaline na manyandero. Togwesibi kwanza. Ndugu lakini are you sure esimi yane? Bona ngikoko ja kwerera ga ngikokwerera. Lina gotete na ki ligyo monto maana bona kwamnyokere mbaka umukunkuone. Kwanza mangana umugondo bona ndete sieke mugondo to yetokon. Maite ndongere kyanga jinendo. Are you sure esimi buronge esimi umukani? Nereri nande. Obwete nkere kingo kweres. Kwere oro bona matanga asoire nyomba bona mwago bona ande kene ke bona ngento kyatakere no nyomba eliyo yago yobunyangyo ko. Nago tebe. Igori mukagore. Ke. Na kinago tebeti. Bona naye waikire bona omugaka bona obwete bona kene ora kolere bona. Inkyo kolere. Ore serious na no ri muka buronge. Mukoni simiyane shwali simiyane. Na maite gaki tata na rusie bali bomunaya ase mocheto. Sema nganande kwa bwana. Timba timangana ndiga. Chene simitunte tengende yani rito communicate buya. Abashobati no baskize bwana njimtete mangana ino bwana. Onye nese imingo ko tumekensa abana tore nayo totikane. Ya kinkonye rende. Umetonye ndiri kware ngo muntu straight tango wante ngo konye simi owakire na ndonge tari nganko gende nero. Ya kibono na kinko manyasari. Nikobono watanko simi onde nero. Yandara gobori. Bono nkaikwa ndo chiri omweli. Nabondo chenga ninko imogetie. Ne bike lakini tinko inyora bya bende nako imogeti. Mara kangi go. Manyana. Na bora nyoli ngo kwesi mikuko tamanero. Ya tinko tamaro gaki ni gotondo chitindi muya. Sime ane mnere ngija igoro je sime yan kwesi me yonda nero nako 20,000. Chirende tindi muya tinko enda nero. Ha? Nesti mitunte tani mwakerende. Mbeshua tingenda ndensire. Igo bono tinko kora ne peke rende. Ya gaki bono ya tinte tiko kusairende kasi. Ya mafuta nimbwata. Ndugu lakini umaite ndongere kyanzu. Are you sure? Aya bono na maru akoleri go sene simi yachire. Simi yane bwana ngo tijiri busitaga kindugu nande no maite ne kasi na korti. Aya kene aya tata no lera nje maite inje tiana ragote. Nje tiana ragote. Na kibono bono neli swali ngo kobole. Lakini mwana uri yako. Ere ngora. Na gote ngo mundi sanda adabu ngora baka bono sike. Kwamnyagati no moro ukamnyoki no moro bono naye waikire boninga tete ngo chande mugondo te tokoni bona kasimi gachire bono rite yogotaete amaruna wa kando ka kabesigali bono wachandekire isimi ora mete nduge munzi mono isimi bona ngyokolere simi isimi tata ka kisimi na ndoro jino moye gwendere na jona kunyete nyasaye bigali bya no chakuri ndugu ka kisimi yane nyasaye boriga bona ko wa kunyete cyo kando bono tete ko kunya makana dari ndugu shwari menga inarenge kumanyero cyo mwezi ko yakki mwezi ko ningo mongendani na okoja kwenda na chisimi shwari simi yane bona ndi abantu bakwega ati anade li abantu bana otete ko kwana no mwezi okona chisimi isimi mwana uli anda nagoteti mokane nagoteti okakemu mokane inje dinamanyete shwari ndugu maite na bona kyote tokole Ngiote tokole. Ige simi ngwane timaka jirani woso kwati kutijirani. Bona yebiraini ngitokole. Bona yebiraini byo sipi amadeni uchole time ngachikoigora. Bona ndigereri gakininyora 50. Kene nkeyo ime gakikende 0. Umade mpake mpesa bini na mwete mpesa bini ane na mwete shwari mwete. Wana na maite gakise tondo nyore. Nakina gotete ko tige school negente kepe. Endo gotiganga te shwari ga. Endo kuyane na kiri kwa mangana ere 0.0. Endo nyasa enji simieri ingahe no nyine reni ngagire no mondori bobole moshwari. Obole moki. Obole moki tokon. Umwana uri nabagongorera matembi garagini shwari. Obole moki nane bani gyokorera. Bonema yana na gotai bana muna tuwa muirega. Yana gatora kora tikana mangana. Nanya goro mogaka konya kolera lera. Kerati. Ukorera umetege ndongore nyase simieri. Okolera lirio kwaga mukane. Kona ngabali nje bona na ale mbaka nimukire kolite kwa ngenta. Lakini asobogi mbabwanya sai nkanyenyora life. Boni ganko gete na lira mandas. Nabane gento kyatagere no konora 19 ngite inche na chinyimbo koite ngokole bokera bono kwangitira korokesa bono. Bono na manyire bono munanko gokora ngora kinyore. Ndugura gire. Gento tagere ko bana ki. Ngo mo ozete timokaga aja kwangoni simi. Ngo setati.
Kose naye bono konya gwasale kire bono tetekero muise ke kinyoleke lakini bakwangete. Ande bibi. Nte tonya gukora chigasi gaki. Ya, bono gaki tinguko kwa bane bibi nse na mwana kitigango kwa bane pikipiki. Ya ng'esime tung'ende mwakira arafu marago baiga nabo konyora. Lakini ni aya uteringia. Karongo gopima. Aya gaki. Kaki nago teri na kiti yango kwa bane pikipiki. Nkioro getinga chetiri muya. Bono nago tena kiti yango esime bo wako confirm usomwe boli ogwanire gwakanire. Nago tebiri nkwere ne pikipiki kwangire. Bono gaki urochene ya unenge. Gase ntete tu mwakira yonya gukora gasi. Bono okay gasi atukumira rero ne weekend. Rero ne weekend na bango ko. Ya gaki gogongo barende. Chi customer chi agon chi go complain. Bale rero tindo kora gasi. Nime tu no bwate chi customer. Lakini rero tindo kora gasi rende. Rende gaki ngesimi. Ngende tuntumie rero riokara. Anande marogoba. No bwate namba yesimu. Ninye bwate to mutu. No bwate to mutu. Ukanya bwate to mutu. Na kibono no munyaro ko miyaga na kyota bwate simu. Ano? Umunyaro ka smart bunaye kana kyota bwate simu. Ne asirite. Ose ni umarimo ko ni abantu kisimu. Ya kitinko ko ni rende meta ye. Shua kidio koro kutarebo. Lakini wote no nyara ko nkoni munundo che. No ni reteri anu gweteri uka no nyara ko nkoni. Ne shua. Ni mete. One ntokora. Tigango esimu. Tigango trust. Lakini I'm doubting you. Yesimu. Lakini uko nyera ni mapema. By saa 10 na boko nyoransa. Wana nane sango je tumete sinko bere stage ari onda teresi. Ose nese gago ngo charende nkoretera. Saiga nje tinta ito masokola ta simi sai. Sawa re. Jama ngana ne ngo koreta one mangana basubate nje tinta iti. Kiagara bona to gwesibi. Igone jibese jane batagete. To gwesibi. Apa umaite kwa ngoire siri kwa ngeze siri. Bono muri muburi ngoni tingori na muise ke pinonye. Obole mokyo koni. Obugete bono to bate dili. Bono wasale kire. Bono to yo koni. Ngore kana digo juari. Bono kitokoni. Tika Mungu moja. Egento kia mana to tegere to kole boniga to lito gwa to mogondo otoke megari onye gotete kwagacha kende no yabantu bari kwagacha sina gotebitinde te kwa ya namba no yari ngito bwatana onye gwachakire gotaka mukane kwena ni resimi ha to gotwara no bosoku kumano linsi ningira kinya gongorere gashiwari nyasaye ngoyo lakini nagosere tenje wana aena gotaka konyo bole mu ato kweligereri amanyanderu tiga kalitambe lakini bana toerochi aya bana karale rabu tiga rabu bana ngo korande nje bana to kwara na mukane kabere nyasaye gagi oroje ndugu ya nomoge ndugu ya nomoge gagi oyo gochaka kori esimi yane na mukaye agate mukana atete goteba muka uchiro mungainire ochakire kori esimi yane ontigire kinde roro igoro shwari omonene aki ora ena kyogongonya gaki nyasaye buriro simiani no nyine reni yane yoka yarenge no nyine umugambi bwe kanarenge ko gamba nero kurukupeto ya kuma gaki na kibono ngo kora monyore gaki na ndoro jinju esiari omonene tari mangana gaki sawa nengo koretera ndi asanti tomera ne lakini rende oyinyore simieyu umuntu narokondi bona nande karati kan esibe umete nande chibese nchina kutomero chibese nchina kutomero lakini ndeke ngotomero chibese jana bokoriye message ndo bonsi ogwaka to masikuri receive si ya tingo receive pi sawa sawa bono ika asanti bona ikone stage ogocha kose ngo chande sawa abana abasikuizi bwana abana be campus abana abane chinkondi bwana